дӯстони азиз, мо имрӯз 4 хабар ё 3 хабари муҳим дорем. Марҳамат, видеоро то охириш тамошо кунед, роҳат кунед. Мехонем, рафтем. Дар як сайт навишта карда буд, ки международный аэропорт Перми, международный аэропорт Перми возобнил круглосуточную работу. Мега ки международный аэропорт Перми короче аэропорти калон-калон, ҳама аэропорту ҳуй шида мега. Ҳама мега ҳуй шида мега, маҳкам буда мега, ҳуйш кардан мега. Короче говорят, возобнили круглосуточную мега ки айсар нав мега чӣ кардан мега, обновитиш кардан мега. Круглосуточный кардан мега, 24 соатиш кардан мега. Ҳамхел да, ина бардору самолёт ина ҳуй шид, ин хели шид. Метавонед ягон ҷои дига бо хабарро бинед, бифаҳмед, бо хеле соз мешавад ба фикр. Хай инем хел да. Мехонем дигаша. Дар як сайт навишта карда буд, ки короче ВЯНАО, короче ҳамхеле пресекли деятельности нелегалного игнорного клуба. Мега ки короче хай ҳамхел да, переклили деятельность. Короче мега ки одамое ки ина мисол гап нелегалного и чӣ мешава, муҳоҷир мешава, нелегалного. Хай муҳоҷир ҳамхел чӣ мешава? Нелегалного, короче говорят, одамое мисол гап ҳаста, одамое ки пулшонро бефоида сарф мекунанд. Одамое ҳаста ки пулшонро бефоида сарф мекунанд. Мега ини хеле шашка, мега шашка бозӣ накунанд, мега пула бефоида хов накунанд, мега. Инем хеле мега муҳоҷирро мега, инем хеле эҳтиёт шавед мега. Инем хеле да, короче хабар инем хеле. Мехонем дигаша. Дар як сайт навишта карда буд, ки в Российском союзе автостраховщиков прокомментировали поправки в закон об чимчи. Короче дар Россия, Российский союз, короче дар Россия вақтҳои пеш мега документҳо хушрӯ буд мега. Ҳозир мега ҳама ҳар хел документ мекунад мега. Мега поправки в закон. Мега ки мега поправить кунем мега закон, мега хушрӯ нигаҳ кунем мега. Хушрӯ эҳтиёт шавем мега, хушрӯ эҳтиёт шавем мега барои ҳама худа. Законро хушрӯ нигаҳ кунем. Хеле мега, хеле хай мега ки хулиганӣ накунед, инем хеле да. Хай хабари имрӯзаи мо ҳамин буд, дӯстони азиз. Бо ҳам хеле хабар дар кор шава. Фикратон дар комментария бинависед, мо фикри шуморо ҳатман мебинем, мехонем. Лайк мондагӣ набошед, ҳамон лайка монед. Бутонед ҳама видеоро ба дӯстони худ равон кунем, мо хеле шод мешавем. Инам ма ба шумо хеле хабарои муҳимро расондум.